Kubor Diocese Meja. Daga jingger khu jongu blai kabalang shnong sanaru kabahab hapo ka Annunciation Church Parish Namdong West Gentle Hills District kalayo sa way ulingdo sa blai Reverend Father Richard Shilla malasya penkentang menta kesngi ka khatbai terik ukelalang kot arjar arhun riu hagani kesngi yagariti kentang dingdo sa blai bat yakaknya ka kriam la pendap dau Most Reverend Ferdinand Dekar DD ulingdo saat ke jalan yam cuai haringkat ke jing senran lang kilingdo soblay agani ke sengi lawan sakhi lang daki brother ki sister bad daki hajar ngut ki padringai nengkeleng ki parish ke jalan yam cuai buram jong keski baptisma jong trai Jisu jongi ya ayo kerpang ya oblei na kepeda ke keski buram jong keski baptisma jong Jisu ba iyo sowei lendo ha kebalang kebau oblei lejit na kikun jong kade kebalang cunong sandaro ha kade keski Keba ngikin mau pengiraki buram yang keski baptisma Jisu bukan mau yang iro bangi baro iyo bentalang lang bau Jisu lang haga paski baptisma jongi dong idwai IT yedede benda mahkamat ha kesandur blai bangin long kumbu Jisu badap dalam sebekut bangin la mat pendep ya commission jong blai dan jongi kumba ulay like ay hau Jisu hadin belayo di baptisma usdang yang commission juga kumba ulay namang yugo banong unang sispa unang pelim jongi Try to
nagrenta isis Sheila Dekhar kesika jungi nagrenta Stephen Akmi usyakri jonga ya ubanga shanbor ubala jet jonga hau pakam sen jonga kekmen ngalapu ya mensen jonga hau unwandra ya kajing bishar ha kijai benriu unang perta dan penjam la kasur Leon pensawa yaka ha kelenti sungkei ya ka ubalakhen unom kedia ha kesat balakpin yipi dakakti bat ngala sumari pi Kito kisni u Petrus ulas dang menkren uong mentang asal tu da shisha ba ublay jule siliang Henry hamanla ka jaj bendriu ya uta ubating buram ya u ba ubale ya kabadai ulong ubalak pediang soba u pitip ya kaktin ba ulap ha sikipat Israel Kabaya lap ke kubor babha jong ka jinsuk da Yesus Christ ubalong utray ya baro kata kaktin ya kabalapan bina hakaleng ka Judea da kabasadang na Galilee God but He God jing pulay naga gospel bakut kat kum Mateus ha katagapor ujisu ulawan na Galilean sya ke Jordan sya Yohanes ba enduk penbaptis dau Yohanes unjin dalakhang yau uang nga kenya dei bansa penbaptis hame bat mepat lewan syanga Henry ujisu urajubab yau ya menta I kan matlong kumne naba kumne ken kadai yangi ban penurlong ya ka hak barok kumta Yohanes ulamunjur Teu Jisu enda lala penbaptis yu ulami na ka bat hakmi lapli ya ki beneng bat ulayoi ya umensim ublay ba uhir arsut kum keparo bat uhir halor jongu bat hakmi kas to uto badai bansa penkentang lengdo soblay unwan sakmat udikon Richard Cella ngadon hamde pat nakloy dasisya ulalong bakloy ban snap ya gajingkot bat mula jubab kumbalale ukna Samuel ubaong ngadon hamne bat nakloy menta ke kemi jongu ka kong klori shela bat uriti shela uhmen jongu kinyalam ya u syakeduan kinterwa ya u kumbalale u Abraham yela ukun u Ishak banterwa ya u
Hakaduan kedupat ublay Udikon undam ngon nakmat jong ulung dok saat kum kadak keburombat keakor Agane kesngi kebangi kelma burom ya kesngi baptisma Jisu ublay ukhat ingi ban yesriem badu Jisu lang ba baptisma bangi layo pediang ni layo bentalang ha kata kejing long blay jong blay bad kumbau blay lakhan ulaang ha gas por ba ai baptisma ya Jisu abaga benen kalapli bad pangel lahir aga do ng simparo bat kasur jong ublay upa kaong une de upun bat jonga ya ubang nga saw ne saw hun hagani kesni kamtam yengi kibadai kita dikun jong ublay dikun Kristen Katolik dikun Kristen dibelayo baptisma ngidai kita dikun ya ubah ublay usaw Jisu ukut ya udikan ya ulenda sawi ya i pada daman pada lupa uman i kita satri wan ra ya kahok wan man jinche kamu Jisu Gospel Matius i dikon yang i permanent ginoyalam yang i brother gereja yang i mat kamjo de ba balang katekis jungi pi di man bay man pa pi ge tenro do detik hukamai teman pi chatri yang oblai baik ia man pi chatri wathap kitau le hop kitau kamai hop ia khori ne swa patingsa pentintan lendo soblei kalong gediki jampi bajato hop akhmat ule khwai ba khwai lang ya geditbu basisha bat hop jampi pancimti ya genikakan lendo soblei di bilarai kut bat pidaman sisa bat simti ya daiti lendo soblay kum unang trelang bat pidor jong lendo sat ha kapan suma bat sa ya kenhun lang brot jong ublay apa kejingalam jong umetsi bakul oot bilarai kut bat ngamon pikular bat buram bat komu yana bat yang inong mi pateng jonga Hoot ngakulas kam bat ngakuloy ublay try kenran ubalas dangi ya kadeka kam kebabhapi un pendep janai ya kan
jong besya pen kentang ipai ba sebahasa Ya dan lembat ni ablay try kan rat ko pa bukhoy ko blay dan bortam ko blay na bom chukut me balang ketlang bat ketemai jong kaburam bat kerdan long brew man brew me balang unang sam bentam bat unang the kerhai ya kijing ai baro par mamin na ubah ke perthai mariang kami Mami day da uba ki baro ki ne bat kiskan. Mami ken ubalabu latung ya ki kerdan baper ya ki nong bud nong rap baterpang jong kun jong me uji su Kris. Bagabor bakikyar jong bersih bakut nang ban ba men duskulong kurlong do ya upai jong me. Nadu kecutang barim Lami kikam balaseng labo dagan yam kikirupam pakenja blay. Hadin bamilatung yaw Moses bat uaran halor upai jommi. Ban sencar ban pengkut ban kentang yaw ha kejik imblay. Milajit ya kirang kensai ha kekerdan bat keburam ke ijat kebabur. Bakin dan lem bat ki ban yarap iki hakikam barok. Kumta hari kenja Mil island ya kamisin prekam bat ikhtiar Moses ha kada nur jong ginyau pawut kibrid bachampang bada kejarap jongki ula sencar khamsuk ya pa jongmi kumta milathe kerhai ha ki khun waran na ka bor bat ikhtiar bapahu jong pa jongki nang bakin dan kelenda kumbada wa ka ai Banturwa ya kejingknya hak yeng kentang gijik Ulubaya sejar kendai spa kendai punyau Pikai liu kun kleng kpo jong pi syuk perthai Harengkat kejing senran jong ukpa ustipan dekar Dahar bat kibahaying hasil Hagato gesni maria ka Deki wei bapensung pensela iu Menta gesni lakha tumai ukum ulong dok soblay Kano pidon bok ban long ke benengkong bat kaba tang mapihi ban yo ye kini kalat ban petsat diam ye kiti jongu shua bolong dok sat pun pensle ye ki bakin long ke bekoi ke bekentang ban terwajibnya nal benta upai jong ublay pensat yo snow jongu batta umpnyang ro bau ne ukon dap sinrang ukon ithap mensim ubana ka kop siar ka prupa jongpi bon pu un ping une ka bok karniu thila khayu preng ke jingduk jingkerdu hagaliang kamet hanrei pilong ka bariuspa hagajingai hagani gesni belariuspa arsha nama gementa gesni ulalong ulang do jong ublai gementa ulalong pura jong Kebalang hi lamba jong pada Martin Shula wiji jong kejelan yang jungi berpada seniang sungo uparish pris jong ke parish namdong kin penpong hagu ya gene kejing pong jong kebalang ujon meri biani bakut uang haba pio i ulung do to berkhak yo kuris ukenrat jungi
Hanging ipek upada Richard. Hiyo iom tangi upada Richard. Henry hiyo Krisru ubadon hau. Ikan mau baul ulay ulong do. Uday jong kabalang uday jongi. Kumta kersyanya wan semua wan pek bat buai na kerta jongu bora-bora. Menta ulong do sat Untan sle yekti jong lungdo thmai da umpnya Christmas bat pinterwa ya gejingnya hau blay mentau lungdo sat untan khamti yekti jong lungdo thmai ya kepliang la madukpu bat ya kuri badon kawan to piang ya gejiterwa upai ba bakhoy ya kaba pinterwa hau blay trai kendran dapat khat bat sautu bahaya keba pilek penyedai dor yaledi batkan yam karukam baping pendek penyedai dor yala kejingin kejimaya kedipna utrai. Hei ko mai ko kur ko kha ko thaulang ko sunya bat ko yau bai hei ma phi yang yau ban kru khoi baro phi dang im bat ki loi no bat phi ki pa chong ulai Tos ngap niya kami kububar ng ayati. Banagat po jong the glory shila banagat skep ko musli handahar. Lami sa way lundo sa play bakura jong the balang Catholic upada Richard shila. Bat kilundo baro kinya piam niya keduk yaune ulungdo jong the balang Catholic. Ban kit bok kirwiang ya u ban priang ya u sa dengan hun jong kilundo. Bat biru sakit bokir wiang yau hadin jong geni kejing le niam. Tik sabahayang lang baro ngina kawa ekilama bat kinuwai de kejing kemen. Imay iklori shila bat uhanen uriti shila kinwan bando ban keduk yau pun upara dong ulang do. Itu de kejing kemen. Namar kata ko trai ngi keparit yami badau jo mensim men sobha bantung ko yikini kijai dibangi lawan ra banduk pengkentang yiki makin kelalong yangi kamet akasna jong trai jungi Yesus Kristus ubala hukum yangi banpen menta ya gene kijimaya namar mauhi hakamid balaiti no yu ulashim yau pu dakabayo yami Ladwai kerku ulak dia bala yang nagisnra nuwang tochim batobam nagani pi baro namar kane kalong kamet janga ya kaban IT na kabenta jong pi akajo kurukam ndala yabam la chim ya kakuri pada kaba aingo yame ladwai kerku bala aya la kisnra nuwang to shim batodi nagane pi baro namar kane kalong kakuri jokasnan janga jang kajutang batmai batbam cukun
ya ban mi na ka benta jong phi ban na ka benta ki babun na ka benta ki jingmat ya ki pop tole igani ban kan mau yanga Ka jing maya jong ka jing e Jiyak ma jing mi pan Jong mi kudra Jing bentang Ha ka jing ka mai utra Ha jing yang mas Kaduan Ban yuru Bagi kawan baru mensembahku Tagi jing